Ringkat ke jingtmu ke sorkar India ban Plie na ke jinglek bar pathar ki jika paidbah lengba ke jingthau ki jika lekbar lengba ke swatch survekshan gramin uba Pahamsyiem MLA Nongpoh konsensi ka arpoi terik urisau araja arpoi ulapli ya ka kum kani ke jika lekbar ha Pahamsyiem rivoi district ya kani ke paiñkhana labai tingka lengba ke SBM urban ha ke jinglot ka bolong sanlak tingka bat lapentri ringkat ke SBM rivoi district bat ke snong Pahamsyiem kiwei ki belasa kilang ya kani ke jingpli paiñkhana ki kentup UMDC ke Nongpoh uba balajit rani ka deputy commissioner ke kong RM korba urang ba snong ba jedwin lingdo ki officer na katrat PhD ba SMB Libhoi district lambat kiwei pat wei pat yaitu ini nama ba pendemo perlu penberi pada PhD nama ba PhD kena ada experience dengan hal pendidikan but nilai request atas teladan ke direction ba urban affairs hakum di district yang benar kan akan sing dengan jangka PhD dan kadang-kadang sesuai Bharat ini kepada tibet bahaya kan yakam national committee sanitary mat kalau mila bersih kan yakam dan penting lagi jadi aku beli yakin balala benda kan yakam mo port problem di mana benda kalau one pada hak kan yakas ni dengan plan no kan yakas mat but hak itu upon min nak yakas no masuk tu lah dekat dia ban penyak dewi long bumi dia ni kalau kabas no kena nama kelai pun kelai lupa tentang ni play ni hak apa dia bantat dan dia kelai long beliau ijnai ni aku beli kesno bakal mari play mari aku ni from no ani ni ke apa kena ban ni ke bok ke yang ni kita long ke ada dengan kari dan dengan kamu sama bagian paidbah ke kalau ke internet dan yai badan khasno Kedengar letih ke dungi hakan kejuk ke pemerintah baru miabe ya kejuk kuat kejuk suara kot kepiak dia akan katakan lalu saya ajar kat sau maka bawa menteri rangwa jong kene kari kejungi lapor penangkut tak bah lembaga kene ke Swatch Bharat Mission agari baru kawai na kebentar bah kawai ke snong Kindan yang kini kijakan di Cabar, di Berbiang, di Berkut, di Bersubah, kenang bah nilai nanti di Cabar Kota, kata di kejengtemu, kalian yang bersorkar pereng, pat bersorkar jelah. Bagi bah, kini kejengan lenti dan bah jong Swatch Bharat Mission kalong kebejam. Badang sen yang yo ewi ke program dengan pendek kalian jong Swatch Bharat agak layo ban burung di Krishnau tang bagi layo ya ko ODF certificate kamu bagi Krishnau di bawah bianglut ya kini kijakan lecawar di layo ro ban burung ya ki kaplu kan di Krishnau di layo ya kini ODF plus certificate atau bagi layak sekman na kebentar banang pintiu syawui pat senjam di dor Krishnau iso ban ai kublei ya ki dor Krishnau baru iso kan ay publi ya ki village health sanitation committee gibadan hagi di rekan bat ke health department bat kiwe di department gibadan kabenta ka makau ke PhD na kabenta banwa hiji ko di suba apo kisnau githau gitu